Bakwethu siyadibana uhlelo lwamaviki wonke buza iBhayibheli uphendule olamukela umfundisi eSindlovu hamba lempofu ezimbili abafundisi bami CK lo OB ngizathi basamukele. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli, siyahlangana njalo kuhlelo lwethu lwamaviki wonke buza iBhayibheli kuphendule. Lapho imibuzo yonke esiloyisa ukuthi siyiphendule ngamavesi eBhayibhelini. Okhulumayo umfundisi umpofu CK. Amen. Salibonani balaleli, siyathokoza njalo ukuhlangana kuleli iviki ehlelweni lethu lamaviki wonke lapho esifunda khona ezwini likaThixo. Sengathi uNkulunkulu angasenzela umusa siqhubekele phambili. Sifunda ilizwi lakhe singadinwa sikhuthale. Lithakazelele ilizwi likaNkulunkulu ngoba lilokuphila ongapheliyo. uNkulunkulu kasenzele umusa asichasisele asinike ukuzwisisa njalo ukufunda kwethu kwenze inguquko ezimpilweni zethu. Umfundisi OB Mpofu siyabonga. Siyabonga abafundisi, siyabonga abalaleli kakhulu sesifika ekuyigqibeni incwadi kaSambulo. Sithanda ukubonga abafundisi ukusincedisa ukusichasisela ukuthi sizwisise incwadi kaSambulo lo Daniel. Sesifike banga emaphethelweni siphethe indaba eqhakathekileyo namhlanje kodwa singakayibambi leyo ndaba ithini ngiphinde inombolo zocingo u0718444196 0718444196 nxa ufuna ugwalo oluthiwa iGreat Controversy thumela umbiko wakho sibone ubana singakuncedisa kanjani. Ungalithola ngesilungu, ungalithola njalo ngolimi lwesiNdebele. Bafundisi asingeneni esifundweni sethu salamhlanje sizaqala ngendimana yethu eqhakathekileyo uSambulo 22 indima ka11. Ngiyabonga mfundisi, ngizafunda njalo Sambulo 22 verse ngelika11 ithi yona ongalunganga kahlale esenza okungalunganga, ongcolileyo ahlale engcolile, kodwa olungileyo ahlale esenza ukulunga, lo ngcwele ahlale engcwele. Siyabonga mfundisi ukubala ukuhle kangaka. Mfundisi OB sigcine kuvikela iphelileyo sikhuluma ngababi kunjalo ukuthi indima le ikhuluma ngokuvalwa komusa. Kuyini okwenzakalayo kwabalungileyo ngalesi sikhathi? Siyabonga. So sizasukela khonapho kuleli iviki ubana nxa umusa usuvaliwe kuyabe kulamaqembu amabili emhlabeni. Iqembu lababi abalahliweyo iqembu labalungileyo abasindisiweyo. So yikho esigcila khona leli iviki lesikhangeleke ukuthi njengoba labana sithe thina bazahlaselwa izinhlupho eziyisikhombisa ababi labantu. Kwabangcwele kuyakwenzakalani ke ngaleso sikhathi? Ithemba yumbuzo ekade ukhona kubalaleli nje nxa besi khangela indaba eviki eliphelileyo. So ngizafunda lapha encwadini kaDaniel ngo12 iverse ngo1. Ithi yona iBhayibheli ngaleso sikhathi uMikhayeli uza kusukuma. Induna enkulu esukuma ukuze ilinde amadodana abantu bakini. Ngaleso sikhathi kuza kuba lesikhathi sokuhlupheka esingakaze sibe khona selokho kwaba khona isizwe emhlabeni kuze kube yileso sikhathi. Njalo ngaleso sikhathi abantu bakini baza kukhululwa bonke abalamagama abo alotshwe encwadini. So iBhayibheli lapha iveza isikhathi okuthiwa isikhathi sokuhlupheka. So abangcwele ke ngemva kokuvalwa komusa bona bazangena esikhathini esokuhlupheka esizasichazisa ivile. Yisi isikhathi esivezwa nguDaniel la. uDaniel uthi kuzakuba lesikhathi sokuhlupheka ngesikhiwa kuthiwa i-time of trouble. Kuthiwa leso sikhathi kasikaze sibe khona. Azange sibe khona kuze kube yileso sikhathi. Kungani leso sikhathi singakaze sibe khona? Abangcwele ngalesi sikhathi kuzamele baphile uJesu sephumile endaweni engcwele. Babe sokumele baphile bekhuleka kungasela mncengeli. Umncengeli uyabe sephumile endaweni yokuncengela ngoba kathe siyatshela ukuthi nxa sikhuleka uJesu wenza imithandazo yethu injani yamukeleke ngoba uyasincengela umoya engcwele uyasibubulela khona ngalo ngoba uJesu lokho esesendaweni enjani engcwele endlini yokuncengela. Kodwa isikhathi lesi kuthiwa isikhathi esingakaze sibe khona ngenxa yani ngoba yiso sodwa isikhathi embalini abantu abaphila bengela mncengeli abalungileyo baphila bengela mncengeli akaze kwenzakala embalini yoluntu. Yikho esikufundayo lapha. Kodwa okuhle ukuthi lanxa kunjalo abantu bakaNkulunkulu baza kukhululwa.
iyagcizelela futhi iBhayibheli ithi bonke abalamagama abo afunyanwa elotshwe encwadini yani yokuphila. Kodwa abangcwele bahlangana lenkambo yesikhathi leso kuthiwa isikhathi esokuhlupheka okuthiwa i-time of trouble. Yiyo inkambo abazahlangana labo. Nxa labana babi behlaselwa izinhlupho eziyisikhombisa, abangcwele phakathi kwesikhathi sokuhlupheka ngemva kokuvalwa komusa. Kenje umbali uDaniel 12:1 kunjalo. Siyabonga. Siyabonga kakhulu mfundisi CK. Isikhathi lesi sokuhlupheka lesi kungani sisiba khona? Akhuluma ngaso mfundisi ophi. Siyabonga mfundisi wami. Sizafunda lapha kuJeremiah. Ngu 30. Ivesi ngelesihlanu sisiya kwelesikhombisa. Isikhathi sokuhlupheka lesi esikhulunywa ngaso yiso esicasiswa lapha kuJeremiah ngu 30 verse 5 to 7. iBhayibheli ithi yona ke sizwile ilizwi lokwethuka lelokwesaba lelokuswela ukuthula. Ake libuze lizwe kumbe indoda ingazala umntwana na? Pho ke kungani ngibona wonke amadoda ebambe inkalo zawo njengowesifazana ohelelwayo na? Kungani ubuso bonke bunyukumele na? Maye lukhulu lolusuku, kalukho olunye olunjengalo. Kuyisikhathi sokuhlupheka kukaJakobe, kanti uzakhululwa kukho. Hallelujah. So sinanzelela ukuthi isikhathi lesi sesisitsheliwe ukuthi isikhathi sokuhlupheka kukaJakobe. Ngiyakwazi ukuthi phansi laphana uzacasisa ukuthi kungani sisithi isikhathi sokuhlupheka kukaJakobe. Kodwa ke okumele sikunanzelele ukuthi isikhathi lesi siyabe singelula. Ikakhulu imbuzo yebuzwe lapha ukubana ke owesilisa angamzala umntwana na? Kungani bebambe inkalo kwangani ngowesifazana ohelelwayo na? Kuveza ukuthi kuyabe kuyisikhathi esinzima kakhulu okumele ukuthi sisilungiselele leso sikhathi singakafiki. Ngibona ngana bale khona kuDaniel angazi mbuzo ayiphinda ukuthi akaze sibe khona. Iphindwe futhi la khona apha amazwi akhona ayafanana. Ukuthi kawukaze kube khona soze siphinde sibe khona futhi isikhathi esinjalo. Isikhathi esinzima sona leso abantwana bakamlimi abazadlula kuso. Kodwa ke amazwi engiwathanda ukugcina mfundisi ithi uJakobe uza kukhululwa kuleso sikhathi. Siyabonga. Mfundisi Ophi sitshele ngokubanzi lokugcwala kwalesi sikhathi sika uthi uJakobe kunokwenzakalayo. Sibuyele nje emva kancane kuTestament elidala. Siyabonga. Kungani ke uthwala isikhathi ukuhlupheka kukaJakobe? Yikho kuthiyo lapha. Ungakhangela imbali kaJakobe uzathola ukuthi uJakobe ulembali abafundi beBhayibheli abaningi abayaziyo. Ukuthi waqilibezela umfowabo wamthathela ubuzibulo umfowabo Esau. uJakobe wasebaleka waya kumalume wakhe ngale uLabani. So kwasofika isikhathi sokuthi uJakobe kwakumele abuyele kibo. So uhlupho lukaJakobe luba khona khonapho. Ngizaphonga ufunda lapha ngokwesibonelo. Ungakhangela uExodus mu30 uGenesis mu32 lo 33 yikho esihlangana khona le ndaba le esikhuluma ngayo la. Ngifuna ukubala uverse 26 ngisiya kuma ku28 ithi yona wasesithi ngiyekela ngoba sokusisa kodwa wathi angikuyekela ngaphandle kokuba ungibusise. Wasesithi kuye ungubani ibizo lakho? Wathi nginguJakobe. Wasesithi ibizo lakho kayise kuthiwa unguJakobe kodwa uIsrael ngoba ulwile loNkulunkulu labantu wanqoba. So lapha isibonelo uJakobe ebindana lengilosi ubusuku bonke. So kwakuhamba njani lapha kuyini okukhathaza uJakobe kuze kufike esigabeni sokuthi athi angikuyekela ungangibusisanga. uJakobe wayekhathaza into ezimbili. Nxa ungafunda iBhayibheli iyakutshela uchapter 33 iyakutshela ukuthi uJakobe wathi sebuyela kibo wasesizwa ukuthi umfowenu uEsau uyeza lamabutho angamakhulu amane 400. Yena uJakobe wayengena masotsha. Ayengena lutho. Ihamba labantu besifazana labantwana abancane. So wayesengozini yokubulawa ngumfowabo. So uhlupho lwaqala lukaJakobe
luhlupho esingalubiza ngesikhiwa kuthiwa yi-physical hardship ukuthi wayesesaba ukuthi uzabulawa umzimba uzabulawa ngokomzimba so wayesesaba ukuthi umfowethu manje ngahlangana laye ngale ngizalibulawa so ukuhlupheka kwakhe kwakuyesabela umzimba wakhe so okwakuqala abangcwele abazahlupheka ngakho ngalesi sikhathi yikuhlupheka komzimba ukuthi ngenxa ukuthi kuzabe kulokuhlukunyezwa ipersecution yokuhlukunyezwa kwabangcwele kuzamele abangcwele basuke emakhaya abo baye enkangala abanye bazabanjwa bethusele bachaywe izinto eziningi ngokuhlukuluzwa komzimba wabo okuthiwa yi-physical hardship so uhlupho lwakuqala abangcwele abazahlangana lalo yikuhlukuluzeka okuzabangelwa yikuthi kuzamele bachiye amakhaya abo bayecatshe enkangala abanye bazazingelwa bahlukuluzwe ngokomzimba so kuthiwa yi-physical hardship yiluhlupho lwakuqala abangcwele abahlangana ngicela ungakadluli kolokuqala lo mfundisi engxanye sadlula kikho kodwa kuhluku kuphinda engxanye umsizo kokuqala ukuthi engxanye uhluku ufake kucace ukuthi sona isikhathi so Paulo esilo kunjalo yiso isikhathi so Paulo esilo lapho ke okuzabe sokuchaywe khona umthetho ukuthi abantu abakhonza ngesabatha bayabulawa okuthiwa i-death decree ngesilungu ukuthi siyababulala bonke abakhonza ngesabatha so bazazingelwa bahlukuluzwe ngaleso sikhathi so okuyabangela ke ukuhlukuluzwa kwabangcwele emzimbeni ikhona lokhu ukuthi ukuze bacatshele ukuhlukuluzwa kuzamele bachiye amakhaya abo bachiye izindlu zabo bachiye imbhedi yabo bachiye ukuhlala kuhle baye ngaphi enkangala andusambulo 13 asize bathenge noma bathengise kunjalo basoze bathenge noma bathengise kumbe babe lamabhizimusi kuyabe kuyisikhathi esingelula yikho kuke kwakhulunywa ngakho lapha ukuthi kubonakala amadoda engathi ahelelo isikhathi esikhona lesi so abangcwele okwakuqala bahlukuluzeka emzimbeni wabaza kuhlukuluzwa bazingelwe kumele bachiye amakhaya awo bayihlala okubuhlungu khona okwesibili ke okwakuhlupha uJakobe yikuthi njengoba ngengakhuleka uJakobe wayekhulekile uNkulunkulu ecela ukuthethelelwa so uJakobe wayezibuza ukuthi njengoba ngikhulekile khathi manje uNkulunkulu ungithethelele yini njengoba ngiyezwa umfowethu uyangilanda uNkulunkulu engithethelele kungani ke umfowethu engizingela yikho ke lapho uJakobe esesithi esibale khona angisoze ngiyekele unganjani ungangibusisanga uso uJakobe umthandazo wakhe wakuyikuthi ngifuna isiqiniselo ngifuna ukuhlaliseka engqondweni yami ukuthi ungithethelele yikuthi ngize ngibe lokuthula so lokhu kubizwa kuthiwa i-mental hardship ukuthi ingqondo yakhe yayikhathazekile ukuthi kambe isono sami sithethelelwe yini so abangcwele lawo bazahlupheka engqondweni ukuthi kambe izono zethu zithethelelwe yini kumbe kukhona okunye okuseleyo ezincwadini zezulu so ingqondo yabo izakhathazeka so bazabindana loNkulunkulu ngomthandazo ngaleso sikhathi bekhuleka kuze kufike esigabeni sokuthi uNkulunkulu uzabanika ukuthula ngokuthi abatshengise isiqiniselo sokuthi izono zenu zithethelelwe bangasaphindi basikhumbule futhi so ukuhlupheka kaJakobe yikuhlupheka ngendlela ezimbili okwakuqala yikuhlupheka ngokomzimba okwesibili yikuhlupheka ngokwengqondo ukuhlupheka ngokomzimba kuyabangelwa yikuhlukuluzwa kwabangcwele ngesikhathi so Paulo esilo ukuhlupheka ngokwengqondo kuyabe kuyikuthi abangcwele babe bezibuza ukuthi ngabe izono zethu zithethelelwe yini bekhuleka uNkulunkulu befuna isiqiniselo esokwazi ukuthi bathethelele ungakadluli kuyesibili isigaba sesibili mfundisi ufuna sicace ukuthi akusikho ukuthi ingxenye yabo kabayenza kunjalo kodwa kulwakho nokho ukuthi kambe kungaba kukhona yini kunjalo okungangehlukanisa loNkulunkulu kunjalo kodwa somuntu ohlezi phezulu kwezono izono zabo zonke baye bezivumile umuntu ungakavali njalo ziyabe zithethelele kodwa bona babe lokho bekhathazekile lanxa uNkulunkulu izono zabo babe sezithethelele kudala bazakhuleka uNkulunkulu aza ebanika ukuthula ngokukhathaza kwabo ukuthi hayi bantu abami izono zenu zithethelele abasoze bazikhumbule futhi amen siyabonga kakhulu mfundisi CK isiphephelo sabangcwele sizaba ngapi ngaleso sikhathi esikhulunywa ngumfundisi OP lapha ukaza phephela ngapi njani ngiyabonga mfundisi wami sizafunda lapha encwadini ka Isaya ngo33 ngizafunda uvesi ngelika 15 nelika 16 bese ngisiyagcina ngokufunda uLuka ngo12 ivesi ngelika 24 yes uthi yena ke uIsaiah ku32 ivesi ngelika 15 lelika 16 ithi yona ke yena ohamba ngokulunga akhulume ngobuqotho ozonda ukuzuza inzuzo ngokucindezela owala ukwamukela imali yokuthengwa owala ukucitha igazi locimeza amehlo akhe ukuba angafumani ithuba lokwenza okubi
yena uza kuhlala ekuphakameni isivikelo sakhe sibe njengenqaba eqinileyo uza kuzuza ukudla okwaneleyo lamanzi akhe kawayi kuswelakala so ngamanye amazwi isikhathi senhlupho zika Jakobe luhambo lwabangcwele uhambo lwabangcwele njengoba ke bayacaswa lapha ku verse 15 ukubana ke baza kucatsha laba endaweni ephakemeyo ezintabeni iTestament elitsha likubeka kucaca ukubana ke ngaleso sikhathi bazabaleka baya ngapi bayezintabeni kodwa engikuthandayo lapha kuIsaya akubeka ikakhulu evesini ka 16 uthi yena ke bona laba abanjalo baza kuzuza ukudla okwaneleyo lamanzi abo kayi kwenza njani kayikuswelakala lanxa babe besentabeni lapho kungakhangelelwanga khona ukuthi kube lokudla ongakhangelelwanga khona ukubana kube lani lamanzi kodwa ngenxa yokuthi babe belungisile bakhetha uJesu uzabavikela ngibona azani inkambo kaElijah la iyasikhumbuza ukuthi Elijah wayezingelwa wabaleka uNkulunkulu wathuma amawabayi ukubana ke bayamnika ini ukudla nxa ukudla amanzi ayesephelele emfuleni lapha enatha khona waphinda futhi wamthumela kumfela uNkulunkulu abakhe ulendlela zokubagcina uLuka ke lapha abesegcizelela futhi lapha kuLuka ngochapter 12 ivesi ngelika 24 uLuka ngo12 ivesi ngelika 24 uthena ke kapelisani abangwabayi ukuthi ngawahlanyeli ngawavuni ngala ziphala loba izilulu kanti uNkulunkulu uyawondla lina liyazidlula kakhulu inyoni ngamanye amazwi akumelanga sethuke sibe lovalo ukubana ke sizayalelwa ukuthenga lokuthengisa sizayalelwa ukubana ke siyethatha izimali zethu emabhanga sizabe sisezintabeni sichila izinto zonke ngemakhaya ngoba uNkulunkulu abangabakhe uzabavikela njengalokhu uJakobe wamvikela antsho uEsau wayesiza ehlomile ejonge ukuthi ufuna ukuthi ayephindisela lokho ayekwenzile kodwa ke ngokubana ke wabindana loNkulunkulu uNkulunkulu wathuma ingilosi yathinta inhliziyo kaEsau esesiyahlangabeza umfowabo kulokuthi amsukele wamanga bakhala esekhumbula ukuthi abazali bafile yena engekho kazange athula ithuba lokubangcwaba so abakaNkulunkulu lanxa bezabaleka bayentabeni uNkulunkulu uzakuba usinakakela ngaleso sikhathi asivikele asiphe konke esikudingayo lesikuswelayo so ke esingakwenza kade sikubana ke sicatshe kuNkulunkulu ozakusivikela ngokumkhetha njengenkosi lomsindisi Siyabonga ayintingoma ithi uJehova uzabahanga kunjalo mfundisi isihlangu sakhe somusa kakhulu umfundisi Obi singalungiselela njani siqhuma khona umfundisi CK siyabonga lesisikhathi siyabonga so okunye okuqhathikileyo lapha yikulungiselela ngoba isikhathi lesi sidinga ukulungiselela isikhathi sokuzohlola ukholo lomuntu umuntu nxa engatshelwa ukuthi uzabhala umhloliso ngezinye ilanga kumele athathe amanyathelo okulungiselela ngokubala so khathesi sisesikhathini somusa sike sakuthinta ngabona kusevini eliphelele ukuthi sesikhathini senala yiso isikhathi sokulungiselela lesi sikhathi sokuhlupheka kukaJakobe ngoba uNkulunkulu abantu azabanika ukudla lazasebenza labo ngalesi sikhathi ngabantu abaxhumane la ekhathesi uNkulunkulu kasoze anika abantu ukudla abavele bengamazi kathesi abanye abantu bacabangela ukuthi mhlawumbe even bedlala ngendaba zevangeli kathesi baza kuthi ngesikhathi lesi bavuke sebe serious akuvumi khona lokho abantu abaza kunqoba ngalesi sikhathi ngabantu abalungiselelayo kathesi yikho ke uqathekile ukuthi sithinte amanyathelo okumele siwathathe ukuze silungiselele leso sikhathi esokuhlupheka kaJakobe ngoba isikhathi sokulungiselela kukhathesi Siyabonga mfundisi CK amanyathelo waphe singawathatha siyabonga mfundisi wami kwabaseThesalonika bakuqala ngo5 ivesi ngelika 17 ukubeka kucace ke uthi yena ke khulekani lingadinwa amanye amabhayibheli athi khulekani lingaphezi so awunye ukulungiselela ukudingakala ukuthi sibe ngabantu bomthandazo ngoba iyo indlela esikhulumisana ngayo loNkulunkulu bese sithi kuze sikhuleke senelisa ukuthi sizimisele sizile lokudla ukwenzela ukuthi sizilungisele ukuthi sizwe intando kaNkulunkulu
Siyabonga umthandazo. Ngasigugule sibade. Sedlula bemini. Abamiyo siyabonga mfundisi wami. Okunye singakwenza mfundisi OP. Siyabonga. Owesibili okuhamba lo mthandazo khona phana yikubala iBhayibheli. Kumele sibe ngabafundi beBhayibheli. uNkulunkulu abantu azabavikela ngaleso sikhathi ngabantu abazimiseleyo ekubaleni iBhayibheli. Ngibala lapha kuIsaiah 34 ivesi ngelika 16. Ithi yona iBhayibheli funani encwadini yenkosi lifunde khona. Kakukho ngitsho lokukodwa okuzakwehluleka. Kakukho ngitsho lokukodwa okuzaswela umngane wakho. Ngoba umlomo wami ulayile njalo lo moya wami ukubuthanisile. So iBhayibheli iyasigqugquzela, iyasikhuthaza ukuthi sifune encwadini yenkosi. iBhayibheli ikhuluma encwadi yenkosi, ikhuluma ngeBhayibheli. iBhayibheli incwadi yenkosi njalo kumele incwadi yenkosi siyifunde. Kuthiwa singabali iBhayibheli akukho okuzakwehluleka. Ngezinye iBhayibheli ikudla kwethu okusipha amandla okumelana lesitha. Kwenye indawo iBhayibheli livezwa njengenkemba, inkemba eyokulwa loSathane. So ngezinye indlela kumele sifunde ilizwi likaNkulunkulu ukuze nxa isikhathi lesi sifika sibe ngabantu abasuthiyo sikhulumile ukuthi isikhathi senala kumele sidle khathesi ukuze nxa isikhathi sendlala sifika sibe lokudla okuzasigcina indlala ize yedlule. So kubala iBhayibheli kuqakathekile. uNkulunkulu abantu azakubavikela ngalesi sikhathi ngabantu abafunda ilizwi lakhe. Ungabala kuMateyu 4 ivesi 3 usiya ku9. uJesu sipha isibonelo esihle elingwa nguSathane. uJesu elingwa nguSathane impendulo zakhe zonke zaziqala ukuthi kulotshiwe ukuthi so isikhathi sokubala iBhayibheli sigcine amavesi engqondweni sibe kwazi sikukholwa engqondweni isona lesi. Kumele sifunde ilizwi likaThixo sijule kulo. Ilizwi likaThixo ligcwale ezingqondweni zethu lisiguqule izimilo zethu ukuze singabi lovalo lanxa uSathane sesethusela simtshela ukuthi kulotshiwe ukuthi ngoba sifundile sanatha sasutha ezwini lenkosi. Mfundisi ngakaye kusikhe kulomunye wekhuluma ngesilungu esithena playing in the calm and praying in the storm. Ukuthi nxa kunje kungani kuthule siyabe sidlala. Bese sicanga ukuthi nxa isiphepho sesiqalisa sizaqalisa ukuba ukukhuleka. Kufana nomuntu othi yena nxa ecela ukuthi esemhlolisa nethi ngicela ukuyebala mbisa. Yena engalungiselela. Umhloliso usufike. Akusebenzi. Mfundisi sikhe kuyini okunye esingakwenza ukunqoba ngalesi sikhathi? Ngiyabonga mfundisi wami. Singafunda lapha encwadini kaJohane 8 verse ngelika 11. Iyasikhuthaza ukubana ke kumele sinqobe ubuthakathaka bonke lesono. UJohane 8 verse ngelika 11 ithona ke nguJesu lo wayekhulumisana lo wesifazana owafunyanwa wabanjwa ephinga. Ithona ke wathi ngakho Nkosi. uJesu wathi lami kangikulahle hamba ungabe usona futhi. Sinanzelela ukuthi anje umama lo bamletha kuJesu bathi hayi bamthole ephinga kodwa bemletha babelethe yena yedwa bachiya ubaba eceleni asiyekeleni leyo iseceleni. Kodwa ke uJesu waseqalisa ukubhala phansi njengoNkulunkulu wayekwazi konke laba babelethela umuntu ababekwenza. Waqalisa ukubhala phansi kuthiwa munye ngamunye wabona isono sakhe senze njani sibhalwe phansi. Uthe obonayo ababelethe bethwele amatshe okukhanda umama lo munye ngamunye babephosa amatshe abo behamba. Ekucineni uJesu uyaphakamisa ikhanda ekhuluma lo mama lo uthi bangaphi kanti abakulahlayo. Umama lo abe sesithi ngakho. uJesu abe semkhuthaza abe sesithi lami ngangikulahle kodwa hamba ungabe usona futhi. So okuqhakathekileyo ukuthi sehlukane lesono. Isono yikwenza lokho okuphambene lentando kaNkulunkulu. Asiphasehlukane lakho sizanqoba. Siyabonga mfundisi ukubeke kuhle kakhulu ngifuna ukwengeza lapho. Mfundisi OP okunye singakwenza. Siyabonga njalo esingakwenza silungisela lesi sikhathi. Sikuthola encwadini yemisebenzi ngu1 ivesi ngelika 8. Ithi yona iBhayibheli kodwa lizakwamukela amandla nxa umoya oyingcwele esehlele phezukweni. Njalo lizakuba ngofakazi bami eJerusalema lakulo lonke iJudiya leSamariya lasemkhawulweni wezwe. Omunye umsebenzi oqhakathekileyo okulungiselela isikhathi sokuhlupheka kaJakobe yikufakazela kuJesu. Ukutshela abanye abantu ngoJesu ozayo masinyane.
khona khana kuyaqinisa ukholo lwethu ngingapho ngoba ngumKristu ogoqa izandla ukholo lwami kaluqini luyaxeka so kathesi uma usungakavalwa silomlando njengamaKristu okuphuma siyetshela abantu ukuthi uJesu uyeza siyencedisa abantu ukuthi baphenduke bamukele uJesu njengenkosi lomsindisi umuntu wonke ongumKristu ulomlando wona lo abantu abazalungisela leso sikhathi banqobe ngesikhathi sokuhlupheka kaJakobe ngabantu abakwaziyo ukuthi ukusebenza loNkulunkulu kunjani ukuba isisebenzi kunye loNkulunkulu kunjani khathesi ngoba nxa usemsebenzini kaNkulunkulu kunengi uNkulunkulu akwenzayo okuqinisa ukholo ngoba uyabubona ukusebenza kwakhe okubambekayo empilweni kodwa nxa ungayenzi lutho ungaphatheki emsebenzini wevangeli awusozubone ukusebenza kwaKathixo so ukufakazela uJesu iwitnessing ngeyinye yezindlela ezokulungiselela isikhathi sokuhlupheka kwaJakobe ingakayi ku-CK mfundisi ohle usinike isiqiniselo omunye usesesaba omunye sefuna ukuyagqibela impuphu egangeni sefuna ukudinga amafutha kufakwe ebhalweni ungathini ukwenzela ukuthi abantu babe lezibindi bangesabi bangabi lovalo ngaleso sikhathi ngiyabuyela lapho esiqalise khona kuDaniel ngo12 ivesi ngo1 ithi yona abantu bakini bazakhululwa bonke abalamagama abo alotshwe encwadini yokuphila okumqoka yibudlelwano loJesu lokuthi ibizo lilotshwe encwadini yokuphila nxa lilotshiwe uJesu uzasithwala ngamaphiko akhe ngaleso sikhathi asigcine size sinqobe ngebizo lakhe amen mfundisi CK ibaleli lodwa othembisileyo uthembekile siyabonga balaleli othembisileyo uthembekile lawe thembeka kuze bese kufeni uza kunika umqhele wokuphila amen abathanda uJesu uzabahanqa ngesihlangu somsa bathi abafundisa amanzi lokudla kwabo kunjalo baza kuthola bambelele enkosini sidibane njalo kuvelizayo ngesikhathi sifananayo endaweni efananayo siyabonga